Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra rivayet kıladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ittaqul la'anayn. Qargış alıp kelçü iki nerseden sak bolgula dedi. Peygamberimiz özüңөрgө qargış alıp kelçü iki nerseden abaylagıla dedi. وقالوا أي الصحابة sahabalar Peygamberden sorap atışады. وَمَنْ لَعَانًا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Qargış alıp kele turgan iki nerse al emni? Peygamberimiz الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم Qargış alıp kelçü iki nerse al adamlar basıp ötçü jolgo, adamlar жүрчү жолго, тротуарга, иши кылса кандай жолдорго болбосун. Ау фи зиллихим, же адамдар көлөкөлөп отура турган дарактын көлөкөсүнө, же аялдамага, же эс алуучу парктын ичине, орундуктарга отурчу, ошолорго daarat сындырып булгап коюу бул эки жерге Allah'tan qargışын çakıradı. Elestetkilen kimdir biröөнүн balası же kimdir biröөнүн kızı же özü ушундай жерлерде ушул иштерди жасады. Же семичке чакты, же түкүрүндү, же какырынды, же мурдун ошол жерге какты, иши кылса адамдар жийиркене турган нерсени жасады. Ал каргышта калды. Каргышта калган инсандын бата тилеги кабыл болот, ушуну билгиле. Abu Hurayra ikinci hadis rivayet kıladı Peygamberimizden. Men selle sekhimetehu fi tariqi amirin min turuqil mu'minin ev muslimin. Fe'aleyhi la'netullah vel melaike vel nasi ecma'in. Men selle sekhimete. Kim daaratını sındırsa, kim taştanlısın taştasa, kimdir biri juğan kirinin alkındı suusun töksü, kaysıl jerge fi turiqi amiri min turuqil muslimin, musulmandar adamlar öte turgan jolgo, kebirkiler jolun çekesine daarat sındırады, teskeri karab al. Qanday betbakçılık? Kebirkiler үйүн короосун тазалап, үйүн алдындагы чуңкурду, аңгекти, ошол үйүнөн чыккан таштанды менен тегиздеп коет. Карда кыш эми өттү Кудайга шүгүр, өлбөгөн жанга жаз келет дегендей. Көпчүлүк үйдү көрдүм, жааган карды күрөп жолго ташташат. Машта тегиздеп, тебелеп койсун деп. Kebirkiler juğan kirinin suusun adamlar ötü jolgo tөгүп koyup atады. Men selle sekhimetehu fi turiqi amirin min turiqil muslimin. Kim daaratın sındırsa, kim kirinin suusun töksö, kim musurun taştanlısın taştasa, musulmandar öte turgan joldun bir joluna, işi kılsa kaysı bir jolgo. Fe'aleyhi ağa la'netullah en birinci Peygamber aytadi. Allah'tın qargışı tiysin dedi. Vel melaike periştelerinin qargışı tiysin. Vel nasi ecma'in jalp adam musulman kafir be jalp adam zattın qargışı tiysin dep atadi. Allah'tın qargışı, periştelerden qargışı, adamların qargışı. Siz tökkөн kirдин суу ошол жерге сиңип таза болуп кеткенге чейин. Siz sındırgan daarаттын жыты кетип, изи калбай калганга чейин. Кудай сактасын. Ошондон ушундай нерселерден арылалы. Өзүбүздү таза кылалы. Al-muslim yu'athir wa la yu'athar. Musulman деген ал таасир берип жашайт. Сүйлөгөн сөзүбүз менен, кылган мамилебиз менен, жүргөн жүрүш туруш турпатыбыз менен биз таасир берип жашашыбыз керек.
Başkalarga musulman hiç kaçan eşyede çаңdatpayt da kirdetpeyt dep. Özgölerden tasirlenip kalbayla biz. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim. Allahumma inneke afuvun kerim. Allahumma inneke afuvun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmetike ya arham. Allah.